90.7 FM. Oko Facebook no so a ubetimi akɔhwɛ ye programs nyina ɛwɔ hɔ. Men ko hɔ keke. Oko a na wahwɛ. Wohwɛ wie a na wagya wadwenkyerɛ. Wogya wadwenkyerɛ wɔ hɔ wie a na wapia na tikɔ wahwɛ ama afoforo nso anya bi ahwɛ. Na afei nso no yɛtimi aboa ama Sompa no trendi a trend no wonso waba abeka ho ebi. Ɛna no pɛyi asam kɛse ɛda Ghana ha ɛyɛ Auntie Cecilia Dapa ɔde krata akɔmɔ mampani sɛ ɔnya adwuma no biem. Na ne nyina mu no ɛyɛ ade a ɔmampani so asɔ krata no ɔmampani se ɔno deɛ onim Auntie Cecilia pa ne ho som sa abrɔbɛ ɔhaw bia efi bia ni ne ho enti nsɛm aba nyina no bewi ase no Auntie Cecilia ne ho ɛbɛsane ama bibia yɛ kama anɔpɛ yɛbɛdi ho nkɔmɔ yɛwura Joe Eisen ɔyɛ rector Edema Anglican University of Technology Nkoranza campus no ɔno yɛ rector ɔda no yɛno no ɛbɛdi nkɔmɔ anɔpɛ yi saa nso na yɛwura Eric Bauer ɔyɛ nsɛmtwerɛni wayɛ nsɛmtwerɛ adwuma yɛ akɔ akyiri yie paa ɔno nso dodo na afrɛ no Chief Supo ɔbɛtena ase anɔpɛ yi yɛbɛbɔ nkɔmɔ ɛwɔ ha ɛnom endi yɛnhyɛ no nso akorɔ no bobi akɔso mobile money adwuma no ɛwɔ Kwame Danso yɛbɛkɔ hɔ na yakɔhwɛ deɛ asie pɔten ɛwɔ hɔ ba sɛsia yi deɛ ɛkwan mu atene ɔbaa fɛfɛ akua boakyewa asɛmpeetia watena se ɛwɔ ha anɔpɛ nkai ɛkɔpem fiada yɛsomo ɛno ti bɛhwehwɛ yɛn yɛwɔ Kumase Buo Kromo Junction yɛne Church of Christ asafo no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu Kumase Buo Kromo Junction yɛne Church of Christ asafo no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu nkran so yakɔpem wɔ hɔ yɛwɔ Akyɛmɔ Takesie ma Junction wa Kofmark Plaza Bronsa ne mu ɛna yɛbutuo wobɛtumi afra yɛma no ɛyɛ 0 Bedwa no edikan atena se ɛwɔ ha ɛnome ma wɔ mo akye na afi yate enkomo itawu ɛde afi hɔ ɛnom nanaba ke efa omenenta atena se ɛwɔ nana ma akye na wɔtwi awie yam na apono mu tesɛn yɛda nyame ase yo mamenkɔ na memra menyɛ adwuma ewo ahoma no eso atorenche biasi ewo Kwame Danso Derek Atapoku ewo ahoma no so Derek, good morning. Good morning. Na anope wapo mu tesɛn adom ene ahwe ye nti ye ho ye 90.7 dia yete enye de ewo kromu etifiri wo kromu no enye de na sign na mfonye no te ankasa ewo ho remember from that people na elen kameme ina
Now no men than a correction KCBC or Kwame so. One ran now born in no some pair aircon and the answer. Omudum like best man to cheap let's to be air control. Our phone show be in the kingdom phones and accessories. We have mobile money almost on phones. Oh, right. Yeah, na obi nim de ekọ so ntina obi a ehwe ye hu ya ne se o meta Robert bi aba phone shop wa o ma tutu so o ma kum nipa be se lemu a me sa so de tu kakra ka o mo a ye do mo ko ayansa bia I know obi nim de si ye nti after say light no buy no ba I don't ba ko no say emba na light ndim ya Robert case no course no after that there's a minute and o ma can for light no. Now for both suspect the AD out of the right no matter actually of course so by obi and what obi and yeah quite enough about from the senior for the American I would that shop I see two days in and I mean and the can man yes and now or more mobile money shop on so back from the can I'm on the again that kind of much nipa number and line na omugana fu practice kwame omoni tre kwame ejeji omo time so na kokachi na police wan sa kan mo so oba kodi abanku yo enti nipa na sebe afiri mu no omododo yesen wana nipa yenu no mo tu ba ko ye fe adamu na small boy wanya 19 years no se fe no happy se gbaka awanya njisha bunko no na so atwa na nam e won tie do a and run on come for amamre no mama destination na ya omusi omuna right enti womo ehwere womo nkwa atoye mu ho anase asem ne siye no womo ko wie ayaresa bia ansa but so tie tie no de omo ko du ayaresa bia atoye mu ape na omunya etini to ana nanom ewon tie do ede na prosifo e won tamu ho eka and na issue no happen ya na police for say ente eba ho ebe cha ebe kanti ho ebe check nema kaka ana omo frɛ ate police ana omo frɛ kaje di e police ede asem to omo ni say atorante nti na atokwa me na sma nti omo so ya mo omo na omo nhwem right enti aprosifo ebo mpempe omo ye patrol e wo ho ana ade achen no obi e ko na dwuma so se de ete dada but is ade achen ayesan na police for egu so ye patrol empo mama mobile money shop before no wonya won say ebo nyi aka no nsia ne fa Obiampong na bia ensan kofa oyine futo bia ensan ba wona oye mobile money ewo entamu ho de asie yi no de na wo mo so ka se utietie mu a ensan be na wo mo kan fa de asie yi ho ya be de hu kese na abram na do na akwa percent ka jonu ko mbenya nti o mo se bambo for say omobo omo ban na omo fiti ka akrentem kesi se de be a NCP obi betimi aka se bia sika no abrante no de ye adwuma nti e na akromfo yi ekọ ne so de nanso se mo a motentem wo mo hwa abrante na one omanfo ntem tesen wo ye nipa bi oye basabasa ye betimi aka se bi kura mpo a otan ana manso bi ono obi wonti e na yato ahya ne so yi oh sade in kata bom de bet abrante no no obi ani atena o kwara dan so no obi a eku ana even gaba small boy na ye shoot no kwara no ko ye transaction onye do mobile money shop no ko ye transaction keke right yes on I remember on so kwara o yika ana tu no kan ana phone shop na akata na kwa den tan na woni obi isi na atena phone shop iwu na akata no no oni yo na sese wo se ama ehu abakrumu kakra de na omanfo ka safo no bi eben wa yebetime ahwe de omanfo ka na but on me den chama munia ba ko friend Razak yo right ebusianfo Adea Akye Abia dwumadi na waso gusuo no ye wo kwame danso tututu bi akoso mobile money shop ama bi ahwe wo nkwa no ho nkomo na yede Razak, good morning. Good morning. Na anope ya pomu te saying. I mean at the moment. Dia SCA no say na asiama waboto, say na asiama wabo ehu afa. Oh, ebo mi hundi because e didn't see wo krodia from
Enti no apart from mobile money adwuma no amakromu ayewu amakromu nante etesen my ndro na jode ebobe take the na as a kron babia in incident in happen as a babia ato din right yeah that's mama nka yetie for say wobetime akọ Facebook asem ne se de sisi ye no mfoni ni nyina ewo ho Sompa FM Facebook no so okwa wobetime akọ hwe ewo ho 90.7 FM 10 Sompa 90.7 okọ ho a wobetime akọ hwe bi ama bibia aye kama ede amayen na sesie ya mekase Razak kromu etesen aprosifo eda so wo kromu a ye boban na de na kromu mpanimfo assemblyman ne ne oka ho nyina wo ka sesie dia police for no omo guso omo ye patrol no ena ye friend saying I assemblyman so mena omo area so omo de adwuma no tumusenia ese right it's say ye ka say bia di prosi ana bambo ehun nsem ehun adanse kire ye wo kwame danso ne mpotam a obeka say etesen ede maunse temamuni for kwame danso the security service no omo ye tight omo ye serious pa Sompa FM sorry for one see but because Senya omutimi kwache nkrofo ne wo issue ne so kra no omo trese omo ye serious e wa djuma mo ye right enti nanka omo wie no nka omo twa nsuo no adwane nkomo cross nsuo no enti omo tire nsuo no finsi no e na a police for ne so bia in the back and branchi one omo charge so mo search right obi omo be hu tu o back mo bia no na chese o kan bi ye suspect right womo ye nkrofo a yenim womo wontamu ho dada ana mo hwa womo firi baabi na hye da ba sa operation no sani omo kan de omo chi omo nyina de omo ya ho yo ye beda se anopa ni mfoni a watwa akere ye na ebrepam no ye besan aba ho bi na ya behwe amanebo edi akire why all right ebusafo ene ahodo ayekotie ne ye amanebo a ye de firi kwame danso ebro mobile money adwuma ya kum obi no ehon nsem na ye ko ekotie ye no na ye nko bisa bambofo enso ehon nsem na ye misa wo mo se dia asie no afutuo enesen yewura Charles Asamoah Miller oye security analyst e basa ye pensem bambo nsemu a odimu akotene pa Mr. Asamoah, good morning. Na anope wapom to say adum we wiem gopa adum bia ho ye yo yanti asem de na wotwe awie mu kwame danso ene ne mpotamu mobile money adwuma ye akromfo atoahye ebiso nipa mienu na mu ahwere wo mo enkwa ewo ha enom 90.7 FM kan wote awudie bi se ya na ohwefiri bambo mu a de na di kan ba wutim menua medase na medinchia ama batifo nyina di kan free the year 2021 eba mobile money agency a ya attack omo jo musika bo mutuo no adoso se wo hwe 2021 eba be ti se Kapoa Eastern region Kumasi Bantama any some other towns where Wobuno and then a half no or more emphasizing ni pa na mobile money agents ne robbery attacks ya come to ejina enima mienu the edipa no say yenya incident say ya kwa attack obi a dodo na no aya na organized crime no say nipa mienu miense bi abomutirimu po na omotu na mobi ekọ animu a wa anamoto no a omo atu no omo edikodi bone so hwe di sleep amedanso ene the other pastor court ya eye syndicate enkofo bi eyeku eno mutu sa na mo no na ansa no mutu sa na mo no na omo target nipa ampeso mo kwa no to
shop on person moko any baby on person moko nyina no o ma ye study o ma ye hwehwemu o say ebre we sika we say yakwa ebenya na bible so say ye on patem no so no ma hodu nti yakwa ebetimi enya se koba na stade a omutimi ekọ target no so enya de mpese omutimi enya na ye wo be ones who so a eno e disorganized incident and after and she say ya nipa no nkedam bo na adwuma pose okoro ebe na emum no se nani bo mobile money agent so wo ha e ho na wotimi nya ekumupo bi eto se na so eno nkedam no so se say dey organized crime na ye hu bi e wo kasoa na anu ye san so ti bi e wo bantama last week and afin so no last month pe san so e hu bi e wo kofodua no ka nyema wo nyina no e organized crime wa e koso na se ebe koso a aya nyema Roberts no ehwe ene say victim na omo ekoto asene so no ye wo bibi won nken a ebetimi abo na ho ban sa abre na na so mu se bibi anfa eni ho a eno mutimi ekoto chi nepa no so erobe no na Ghana police visibility emribi yetwe mbe mfie 9 mfie num na keka ene ofa mo ntia wo hye da ewu te se kane no tedi na police ni ana police fo mi mi ansa bi ni to makwa kwotena obi stop anim na bi gina ka kwan so ano eba sa na ema akromfo ni wona wo bo mutino po no bi be ka se edite o mo kakra ebu o mu hu emomo enko nanso enne no entity no amma mobile money agents o madwuma no ayehu na mo mo tse banks o metima fa security for aya police for mo mutuo e dey aware mo mu sa capacity no. And going forward, I was saying, mobile money agents, omo operate beer, sabi, a nipa be who so to be not a nipa almost the way you my way, not one so nipa HMA. Anna and minimize her arrest into a say the name of a bread and was a cacra. Into a no agency about one meeting a now no more penny the two just in common point 6 p.m. Nanka and minimize the risk. Then so no any time 90.7 FM Robert no ehwe almost share the volume of money sikano do ever was them day in day out bibia no matter so I say bibia ni wa ya bible say ya betimi abo mumu ano ene enyema mo so a omo capitalizing on no omo timi ade abebokro no enti sa temi police visibility e koso na ye ma omo money agents no at near our pretty our baby, I want better be comfortable zone in terms of security. And obet me abwa ama a minimize kakra. Now incident of the mobile money agent so I adwumari na wo kofi no bia to ase na so de and no de say you bet me asia no a I was say roots and I say akwanya wo first ko ni no eye baby a you don't say foot traffic. You can't foot traffic now. Nipa enam council ebi akwanyaba no so omo just no a etoda eboa ama robbery anase time ahodoa etimi ekopom baby how to make the better 5 minutes go be anfa asa akwa no so na che so timi se ho no foot traffic na foot traffic no ewo form eba sa no so ehu e de ma obi a we agent a we tika ekofie ana we sika fie ebe adwuma isani ma we na no ke kaboma na ye hu de be right yewra asamwa ebio no nipa no ba obetimi aye na dwen se o me ba ma ba be yisika ebia onam sa kwan no so na ode ba be hwe adwuma no na hoden ene ne a ekeka ho enti edie na wo mo a wo mo operate mobile money no enema be na ese wo mo de wo mo ani to form ehwe nipa eba wo mo nchen se wo customers a wo no mba be ye adwuma no e dey na wo watch ad for say nipa ba ho aba be ye adwuma customer bia so ebetimi I said the adana no ho krompo na the volume of zika wo no eneme bia no I was say umma customers any ewu bebre wo draw a wo chu sika free no say billions you say you I was say the customer dey me wan say onu sika wo dey ma no ene bia wo twa ba ye wotwe na edo so tensa na enyi sika bebre na so the information kwa na info so kwa mu obi a ade di kan ye organized crime no say kan ni pa na the information e ekoma ni other members of the meeting no umbebusa ne say sika e wo ho no e te say
it is when you have more information on the volume of money. I don't know, more in that will be Emma. They should make sure say Omusika or Mudi Dumano. Any two open MOVM, the book of a corner bundles, Kayaki, Guadima, BN 90.7 and no about Boa actions will be any penny a and near my neighborhood Timono. Say, when you organize criminal activity, no Babaya, now you're disorganized now. I want to call to me, I didn't quite it me a robel. Into a moon keep of Musika, and free Nipa and store. Said the Bayer of you who say, Sikati and a war, and answer say, Nani net to know what you know. Nipa na wa baba ye mobile money transaction no so the phone through a caller and no else wa avoid so o pese we caller man phone a any merchant line no and when the air call and no e gbasa na etimi e protect agent no to kata right efe yewra asamwa ebio no Ghana ha wo hwe wona wo ye mobile money adwuma na wo mu dodo no a wo behunu table chochopo bia wo chini yase no de sika kwan ho wo hwe firi bambo mu a afutuo beye de wen afutuo no wo se adebie sika sem bia no ekoso wo enclosed area ba bia enye open set table so de we kan eye shop kra na eye bia ne bia bobo na ya che ho a eno nso no enye baabi a visibility no eye kama obi twemo ho secures no obi kura na ewura mu wo tumi so obi na etwa mu akoba sa na ma ahotoso eba oban bom na afi nso no omunhwe district anase central business district baabi a adwadi ekoso ho pa no na oho na omunyema no ana top ni kofi a eno etimi eboa ama bible nso hyemu no omunya ahotoso kakra na afi police visibility nso no enye baabi o metna be 2 hours muntu omunan omua na nso munya motorbike na ko budi akwani ba sa na obi bia wenya intent ana se offer ni se o kwakwa ko bokro no etimi ebo ni ho kakra etimi eno nso Adea otihie mu no ebetimi aboa pa. Finally, when e be masa police visibility na waka ho asem no atumi aye adwuma oko district bia yebo district commander of the police adwuma no amu na ye in charge of Bible in terms of say yes police podumedi so we district bia enti amu duty roster amu asani ni po amu ko bank amu asani ni po amu ko institution A institution B no amu hwe na visibility no to na se ko form no amu ntimi empagem betima assign 2 or 3 police officers be na so manya motorbikes no mo ekwa enye in form of patrolling na emom no se emanfo be hu se police ni sha tade gina ha na police ni hu se nipa bi etwam ha no eno so betimi aboa nti and the police for ehyehyeyem ene impenifo omo omo enje nti district commander Ghana police service the nkunko ni management plan no omo asade a wo so metimi ehwe na omo eboa yo Yewra Charles Asamoah Miller anope Adea Akye Abia adwumadi ne Sompa tiefo edawase menua meso medamase ye ebusiafo ene a yekotie sesi Yewra Charles Asamoah Miller oye obi a eba ne bambo nsem a otumi eboa ekira adwen ma ye pense mu etwe adwene esi niema ekoso ehun na anope wa ma yehunu se police visibility Adea say yesan ema so biem afi wa ma yehunu se wona ye mobile money adwuma no wo mo ankasa nso enwene wo mo bambo ho fasika puduo bebre engu table so ema nkrofo enhunu udwetire no yesa ema aniba ho esanse edom enisa dia oson ntakrache nana bake eva good morning. Good morning. Owoahene. Na anope etesen. Ejadom me ho de nse pitu bochia no. Me da se bebre. Pitu bochia atesen. Hey na you say what they say pitu bochia de so nim say soso. Na da de say no nkwampo nya asem ketwa. Aha nti pitu bo. Ja ye di shase ya. Na sa. Me da se pi me ba wo ho enom na mema brother Philip. And so Akwaba Mpacho, good morning. Good morning, sir. Na wapo mwe Onyankupa no pa na macho so e. Adom.
Other a long weekend, but the radias wa ma de ache. Na Monday so the air na part. Grace can hope. Beginning of the work week. 52 times a year. Ohwe abusia na hwe adwuma na hwe bia. Na hwe aban na adwuma sa so but adwuma na ntini o e de ya o say. Me da say Madika yama akua de ache ntino apam na apom. Oh. Enti se nyame nsatea no. Anope oba ye na ye nyina ye di adanse ho ayefe. Oh, okay. Monfa na asem asompa. Ye mfa na asem asompa. No cre. Yeah, Dr. Blaise first adano. Ye da se bebre. All right. Yen chase na ye mo nkomo ye nkyere ya adwen kakra wo we ho ansa na ya hwenkrata no mu nsem. Akuya nkrata na ye krado na aye krado dia yente no emfiru enye krado okay. Ne yente bakrata na no pa mehwemu a emu nsem no kese pa ewo mu no eye ante Cecilia na dwuma ode ato ho no eno ne kese a ewo mu na ne ode krata akomo mampani so ontumi nya adwuma no biem 90.7 no mampani so adanase o mampani so ono de onim no ogene di onim se ne ho ye so nsa abrobe nti hwehwemu be kwa wiye no bibia nsi biem Daily Graphic and so Boamane say Vice President Akasa or say akwada bia ye be wono Ghana ha every next month eko bia no at be for na obenya no Ghana card number ye be meji birth set Ghana card any sa document ni nyina aboma mana ye ba ko nti say no football age no ba betwam akwada bia benyini no won number ye behunu say afi ye kwa akoye registration voter registration a nyafe na obi kodi bi adanse ama obi say asumase temefie mewo no tama na ye sankate oni asumase na wo mo sore ye nti no we ya wode a ono so anyine where in fact e bi kura na o ya akwada enti eno ye major headlines a run through but nana yenhwe mobile money asema na ye di ho nkomo sesi ya mintie wadwe nkyere no nte ho kakra medase bebre Owoahene mamenchi asompati for ya yaji ahyeta Ghana nyina zedi Ghana de se open radio any TV sompa na de sompa no so ne fa kese ne fa pem no ai won Nkoranza asisi sompa ni nyina bedi Nkoranza mobile money ho nsem de ya na mpem pi no emfiti ase no yani ante ho ntem adwuma na ese eba ye pra ye bi na mum adwuma no mu asuehunu animu ayi de ensem bebre wo hwe se mobile money banka wono kita bibi ti se banka wono kita bibi ti se security bank no pon no nan na ka na ye sha ase mobile money ni timpon be 10 o'clock banka tuo wuri atia no wono pon no nan na wo a wo de absha wo bag ma da wa ya ase a kire se wo tia bonten ton no wutimi epon beye no nkron nti mobile money ho nsensem de ho 7 previous ani biye no ne ho nkyekire no from onset bresha ase nyina no enya de a ekoyie ede ma Ghana fo afa yenhwe tama omode pon na chi no yenhwe kwan na omofa so a omo edi edwa no nipa bebre etimi nye sika na waboa no se mobile money mfaso wum na cheap labor nti akofa akora bia onnim sika ho ntotoye no de na betena no sika no dan nchema na o display na chese obi ehu se ampa sika se na wo ho omutimi yi sika eka ne se spa until se amanfo sha ase a wo attack omo no na omo sha ase omo ni ye den eti wo ho na kwa medanso esi ho no me de anya me nwanwa efi se ma witness bi wo yaji na me kwa ko bi one credit union bi na me ye me fan se PRO ni marketing manager mi Rafford akwako bi one credit union right. Nti mi hu de ekoso wo yaji wo se yaji ni kwam da so area no saa yi ni wo ho ani bie no ba ntem ho nti mobile money no ba ko scatter ho sei ye robi amanfo day in and day out ebisi ye Nkoranza ha ema ya ye nue sebe enya de a wa firi mu enso ne ho nye me chia no ba bi obi yima sa wo hwe sa season na ade a wutim se menua no na ni businesses edoso or run so many companies na mobile money no kan e na de wa branding no no uduru a wo se ye sika wa ha ba na security nyere enni ho
enti omo targeting no brebi no mbo be attacking na boy no enya sa injury na ne sebe the condition nye so what say the message say sika no se be di sika ho dwade a yensu sika ho mra fi se sika de ba bi e wo bia no sebe edede ho ye be di sika ho dwade a yensu sika ho mra brother Philip ma two issues na that prono so ne a wo be fa bia because of time no nti Ghana card aye mankura at birth and afi the mobile money aye di ho nkomo sese ani abefa bia na mentie briefly na yenko yo the kan ye be chia for ne empanimfo a o krem ye chia wo nyina and obi oti da ma so mutie Sompa quick one pa ye Ghana ha no there's a challenge ye won say ye reactive as a BBC and ye baby ye nyina nam ho ni ade so obi tubo ifa ho so pe afi de okwa na ope bibi di ahye ho but beginning na ye ade ne de ye consider ne ma bebre enti ye to ye security no ajeje mu na mobile money for many bi adi nkomo bebre bebre ata o mo ya jeje o mo sika ekodu police station ni ade kra no odimi say bia na ade nam ko mo sika no mo nsa enti sene so obi bia etie first of all no financial security said na man ka financial security na ankasa no ankasa wone de asani aba normal security ayebo nipa ho ban ndi se nipa wo ye sika dwuma said na na kan ye no ho mra ene nhihede wo ho nti ye asua se mesikai tu be ko boys ni bi okro be ko na ne namfofo nyina agu ne nchen na ball course last night or no mo die chin ni oyiska no so mi 10 million onim se we so mo ye nyina no mo tie nti the net because chrono pa ye di ade firi nsem no se obi men wo e no be ye be ye den se santo mo tie detect nti o mo ye obi no aben wo na o mark wo sa nti I believe say said you say police for nye petrol ni wan ne ade MP kura se be o wakam na ban wa dwa so bepem na ye hu na ye ndi wa ye individual and omo ya ye fa bi general yi na omo ye nti you as an individual wa your financial security ubetimi so uhwemu akodum pempenso a se wo sikeo se wo ni sikeo adwuma no ubetimi sika do won che sika do ni ubetimi aye there are a lot of ways to do because na technology nti no ye mfa sika kra okwa abroche no ya de untimi nya sika 10 million 100 million na dan ye hu kra e be chewo nti e wo se o ye ya wankasa as an individual no hwe wo bambo efa wadwuma na wo ye no sikasem no enti na wo se ya na nka banks ba ya na banks no asma ya ni insurance no de ade nyina no enti na ma abrofo no introduce ya no so obenya ba bi no ho akwakwose no wanfa bibi kase bi hwe me ma me o ye minister o etim de sikapudo we ato ne nchen ama ne yire se ono kwa financial security kra no no ni bi right na but a quick one on you know Ghana one orientation wanipa anya education de wuye bia was football age be dey ne nyina be obi beti atena no office asese nipa na time ye de wo no aye ko nyina na nye ye paper me go si ko ya affidavit ye din ya asesa ne be 35 ye nyina ne ye se da bi am ye se am so mo de kwa brochire ade che na ko ye din no Kofi Mensa ochire na ne se ye no Philip Wan ochire na se da bi e se de manyini me age ne pe no a nti what we need to do is orientation and education na nipa ne ntia se nye se ma ye ntia da ho ne ade ba se ade bibini ni Ghana ndi osesa ne ma de easy man kura o ye no onim ye basi yes sanu ana yes ne de obetumi aye so yemma nipa ne ntia se de ntia ye sa ade no ene moa ewom benefit ne nya mo nye se ya ato wonti ye de ya ade na be yi medase men so medase bebre akua mame ntie won so ewo sa enkomoyi ehun se mienu ne da pono so pe kwa ne obetie firim bia mame fa moba mani de no enhwe ase na ya na aro ho se obi bekwa akodi pa na yeni na na ebi pie free ade besa no na ebinom amba esane se nipa bonfo bia yo mobone e wokwan so me hu ne se omo mudi bone no ye mpa ne hwe omo enough enti enye deterrent e ma foforo omo de esane se omo hu so mo yonko koye ebi asotwe bia anhyada amba enti ono so bekwa koye bia esane se ye hu asotwe bia ide bema no that is key enti se pese enuoma bi gya wo kromu ha se ya yen set standard no nipa ne ehwe so di bone a ye bedi na asem asotwe sefata ye de be ma na be ma nkrofo eni abo mo ho so se mo su be gya bone eye wo krom ha se no no mo so ye de ape o mo so no be boa amieni na ye nya hoto so okay even as security agencies are working enye sa ye betuo mo di bone sa because at the end of the day no sabi ye be ka say foolish case we kra koye bi se na asem na nkosi hwe one point that me person unique no ena ba omianso Ghana card dia o introduce at that age no
maybe His Excellency. His Vice Excellency, President. yes, but I no akasa pese. Osan ebegyina biem. Nyame no. Wonderful initiative. 90.7 FM. Data collection. I believe there is a right way to do it. Nipa no one of for now by Ghana Kadamana. It's too early. AI entamododo. And then money yentem because they omobo tie say by the time akra no be sorry no ebe yi the trouble of having okosa lie to go and register for Ghana card ebe yi free ho. No mo so mo benyina dru be bosi se me ho se me yo ba inti mesesa mesune. Enye some me so, but all these are factors we need to consider. It will be a cut-off point. Onya be 10 years near frase, not data collection abo because any the data any bibia the numbers any bibia. Ntimi ho ne say e ntem dodo. Be a 12 years, 15 years going. Any yes ade na emuda ho. Right, emuda ho akua asempetia ena oten nka no. Ghana ye oman Ghana Ghana ye oman inti ya na ya hwe no over mama ntie we se me ginam uginam den ya ma yetiefo nyina mo wo mo jo so Ghana sabi brofu bi e friend contempt anything ya contempt na de bia bibia mu no enya saase na ade we daachen ke betimi aye enya fa ya somo apɛ na edimirika sɛ ade we e ba bɛyɛ sabi ho na ka sɛ twoboi na nye so yeye babia enema keka kono ɛyɛ sɛ ye betimi akolect data na fa pa His Excellency Alhaji Mahmoud Bebo Baumia ɛyɛ adwen papa enkanka ne sɛ wɔde saa digitalization yi ba yi anya hwee no yehu sɛ ensesa bi ba enne nneema bi no wɔ hɔ a ɛbɛyira ɛde afiri system no mu ebiti sakro no ya ekɔ so wɔ famedam so ne na afan yemu sɛ ho sɛ bibia no electronic finance na anka ombetimi akwa akobotu age Ghana card no sɛ yɛkwa koyi ana dabi nti bere kwa animu no enema bi sei na wɔ sɛ yemu yɛ ni kɔ ho na mom yenyanya no nwie na akora ya wo nenne nani nkranchi eni twa frɛ kora wunye nani ba kosua mpo na watwa hu sɛ sumesi anase obintini ne nsa kora bi kora wabɔ ne kotromu asa bebe na benya ne sensa no bere bia ebia wadi mfinhia du de kɔ nanim saa bere ne de enkomo bi kora hɔ a obetimi aka wo ba nanum a ne tachere maso uhu eboro esisi so nom ne ade nenso wo ya kora no ɛhɔ ne die sua enti website ne de ebehia sɛ yewo na hwa ya yamaw enti bere kɔ animu no obohu sɛ ye ba bɛyɛ no a enye din bio ɛbɛyɛ simple pa de amaye birth and death registry ansa na obi be wura ho 90.7 bi na ewu a so okoye website pa de yeso okoye aburuchiri wahu enne ya system ane ye wom enti baabi wo hɔ a ye nya nuru hɔ a ni kwan sɛ ye pepere ye ho ne ye kɔ mampani abɛde akira kasa kama pa nanso yinim system a ye wom sesei eni baabi a ye kɔ political right kasa over medase bebre yɛbɛfa afrɛfo adwenkyerɛ kakra ɛwɔ ha so ansa na yaba ante Cecilia ne nkrata ahodo a ɔde aba abɔnten no ɛso 0598994994 0598994994 0598994994 Sompa FM enie 90.7 ofre na de wadwenkyerɛ aba nkɔmɔ a yɛdie mobile money adwuma no bi wɔ ntamu wunua bi ye bi ukunu bi ye bi sɛ na osi hunu no de na ye a ebetimi abɔ wo mo ho ɛban wo adwen susu ye bi obetimi de aba betom vice president na sam ode aba betu dwai ye mankuma na ye wo mo ene ya no adechia yesi bosome nwotwe no mu a ye ma obia Ghana card number bia wɔ n'adwen sɛ do sete ase sɛ do zi hunu ade no onso de de wɔ hen frɛnsesi a na yɛ monkomo ne doada anɔpɛi ɛwɔ afidie ɛso 0598994994 na wabɔ awuram ade akyea bi adwumadie ɛna waso egusue aha enkoa ɛna ade akyea yɛka ensɛm a ɛma brabɔ etumpɔn yɛka ensɛm a ɛdempu when the news makers talk they talk to Sompa FM enti anɔpa bia
fa afidie no to ha na ti amanebo a ewo edwai eso 0598 994 number no ede ewo ha enom. Hello, good morning. Good morning, Nana. Me ba cho wudin ni ba bia o kasa fi. Ana chama kumu ye me kasa fi la. Yeda se chairman, ma yentie wa no pay won te ho won komo yi ho ne de wan. Me ya wa ni me cha na ma cha wa ti fo. Na ma cha na wa ki ma ma cha ni na ma cha ni na ba ta pe cha na. Ko ma ta ni. Me ya. Ade ya me de no yim pa ko 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 de ni kan. Ko me sta chama en kui Chairman, Pajo, ubetimi ejina ye kakra wa homa no ase yente wonkan yi papa. Se se ye kakra ye nko. This one no me kana. 90.7 FM. Good. Sai Afrebi, that's good morning. Good morning, sir. Udeni baby o kasafi. Ajeba for Rural Amen. Kasafi akusadwansi. Yeda se openi mayenti wa no peye. Masima eze de member never the check and answer eye. Gana card ni die pa na the question is penufo man mu no bia nya ne die. So bia nya ne die wie die na se de konkura no so a. Ele bo na penufo man mu dudo na nya di. Yesi yesa akoya nkura nketwa die. Ibi mezi se yan jetenka penufo de Ghana nyina obi nya ne die wie. Ezo na chire via de konkura no so a. Na be yehu. Ibe ma jinchire no na mo se. Yeda se no so adwen chira wo de ba. Good morning. Hello, good morning. Morning, na mo ya de. Nyame adom. Eye che nra. Wa dwen chire. Ma jinchen se de vice president e kande no kre. Ba we se unya botre kakra. Se de mo ka che bro na kwa na ninte nhuni nipa ban a wo ye. Wa mo ne nsan ko ntimi nsan ne nyama yi je sense unya abotre. Kama kwa so afa so adam ase Sompa ofin se mitru kuma se ba be 1 month ni no mama mitru ma me dede saa ya musa mo ni ma pa mo ye adenti a wutima yo de enyu mo ne ne man sempa mo kan de boa Nkoranza man ne Ghana man de so so mo ma mitru me de ofin se ba tira kuma se be ba 1 month ni no mama mitru ma me dede saa na mi nsira wi bia ye da se bebre nya mi nsira won so good morning. Good morning, Million. Me ba jo dini baby o kasafi. Million chama ya fe now. Aha, chama ye da se mayenti o to aso. Million. You know mechanism. Sompa. I'm man is in the corner. So, you're not any of the trip. So, move out, Granny. Not on bit my yard. You need chairman is in the I'll obey you some yard. I bet go out to another better. Now, every time I send to clear chairman dinner. You're baby because of the trouble. You don't never say it to see. Not done as a lot about it. Linia, presently now, I can 3 years now. So, we are Ghana card in Empire in 3 years. We are going to come 3 years. We are not here. And the 3 years, we are the year. Some people are also people now. After many years, we will say anything. This news are my subject. This is a bad idea. 90.7 FM. When it's not from the end of the Ghana, is what I said. They make the lot of more. Every song American, the Kawaii is the Ghana Ghana. They are some. Yar physical intelligence not just the proper division and not yeah, that's it. Anyway, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, Newtown. Yeah, that's a main to pay. Security, no mobile money security, no. It's a very poor. Even Ghana, your security system, no. I bet on one was over bank. Police near you say one cut na bank no. Uber who not work mobile phone or the mobile phone channel or chat to mobile phones. Sompa FM. And here security system media are very poor.
both even the buying crime nipa ya train or mukra so munko banks no makọ bebree matu kwan bebree na mihu bebree sɛ ɛyɛ very 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 poor right obi a yɛyi ne sɛ wɔntwa bari akora no wobehu na okita mobile phone no wɔkyate nti ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie paa ɛna best set no na mampanyin ya bɛde akɛdi aba no deɛ ne kwan a no sɛ sɛ akora biara yɛ ɛda hɔnom sɛ akora biara sɛ ɔnya best set nti best set na ɛno ane Ghana card number no yes I so linking nyina nti ɛda ɔmanpanyin ya bɛde akyerɛ sɛ yɛn sɛ da sɛ bebree anɔpɛ wo de awa all right wantime nyina yɛmfa ɔfrɛ dwumadie no ɛnsi ha ɛnom na yɛbɛtoa so akɔ yɛnyina
Good. Enti acute sciatica no say ebia memfa ne say the sciatica no ache no from ne sisi ne to ase na asis un say asase etwe wa wuti ne memfa ne say bia from 1 week to 1 month no and afi na wuti say unya that kind of pains no enti ba ne say ye nhwehwemu a yetunu say eye acute eno na afi na ayedan awura woni padua no system no mu a etwe wuti ase ne enti ba ne say within that entry to enche and a bilateral no be so obi so de ho no ma from the sisi no echi no de ba ne to ase ni mienu ente kwa ha na ba ha ade echi ba hu se na ba ha ade san ba hu se na ba ente etoda e ba sasa you might no ente bo a o take drugs na say me ha no na e wo me ha o echire na ba me ha so that kind of this ente no so bilateral ente no and a chronic ni say who said the old age obi a aye na che ti osanso wo definition wa na ba be chronic nti ba ne sa eno no wo tie yen kwa de oban kwa de a said de na good and it one sign ya de nduro be ka wona said de be ya betumi abo wa ma den wa kɔ wadwuma so kakra ya dan ya that old age wo say fa ne say o mofra bremu akopem nkukura bremu said de na wo se ya adwuma no you wouldn't get it that way unya ne say bi unyini no na hoden ne so te ente say be chronic dia e ba ne sa strength ne so betemo ente wunya no say de abrantie de acute na say bia e hye a kwanya be fa so alternate amawo ede ne kofa ba aduane a yedie adwuma a yeye ana ede ne kofa sciatica brew very good and in there bebrebe sometimes yenya sciatica yi ewo during CS yema menum na no omukọ no sometimes we can get it from there yetuminya se bia CS no baby kakra bi wo ho a enni kwansan ke yakoka ne yakoka na homa no bi baby etia na se bia baby tochima yetuminya that pains no and ye ko ebe nyina ye nua ne die nso ye very bad te toda na se ma niema cafe niema no sugary niema no be dose wo ye nipadua mu so a emoaye ye dwuma na ye adwumaden ye gina ho 24/7 nti aba ne sai to me kan ye nerves no so ma ne ye den emane ha nti in a moment na wo hu pompo so se bia me to ase ase atweme me sisi mu tweme me sisi mi ya me na ase ya me tetriti me dwonso no ase afede me dwonso tentem but untu ase na je se bia e prompt Sompa FM right so basa madisua ene mo hwehwemu no de na mahunu eye intinu na ahono intinu na apai na intinu na atie me das we normally entanye is a silver case medically ubintini ahono apai sometimes emu touchima emu touchima said the circulations na we say etumi ye adwuma ne ntumi nye ntubo ho no ma unse na ma bu se na ina sina ye titriti all sort of anaso nya sharping as electrical shock could be ewo usisi e chode ba o kaf ho no no very good unya sa shock no because emoja no ntumi eni efusion ente senkete a nya dia wona no you can stretch it anymore right quick one obinya sa hawi bi na wanhwa ampa ho asamanka end results be dey end results dey be kwa normally end results ye nyina ye nim se de nipa wa pomudin esetie sapomudin no etwa se wo for the right channel no one for the right channel one etim bubu to right one etim bubu to ho two be hu se wona ase ni nyina because entini ni ntumi enya adwuma ente didi mo stroke to me de no ye den etumi ejim Inti any stroke wa yonkofa. Wa yonkofa it's almost the same thing. It's almost the same thing. Kwanya stroke faso dini juma na the same line na ono nso faso edini juma. Very well. And normally people contradict it. Bibrina omuni hunim die no they link it together which doesn't supposed to be but ni nyina no wa yonkofa anaze edinse. Doctor, yeda senkomo na yede na ebre no nti de na odi jaye na no pai take home message yede take home message me verse me ja awfo no ne say ana say wona yetie fo no that enumaduro ebra wonya de wontu ni paduase ni paduane de na kwa no nsem no dos I would have been very happy say bia when you are getting such notification ana say wonya sign prompt na the right place I was say buy a 21st clinic
oba yɛbɛnya adagye yɛ wo massage yɛbɛnya adagye yɛ consultation obi kura hɔ no ma ne die no ɛnyɛ ohia duro quickly good mbacho sɛ wo enkran a anase wo tema behind 410 your victory that is Presby bank no yɛne na ne edi nhwɛne mu ɛhɔ no na wohwehwɛ yɛn a obehu yɛ bie pono yɛ adwuma from Monday to Saturday 5 o'clock and yɛ pon nti woba hɔ anytime bia obenya yɛn Dr. Amos Nkoranza Minda wase yeso yɛ da mo ase ebisa for Dr. Amos and out in Kansas here no 21st clinic and na ofi ba ya yɛdi enkomo wa ma yɛ hunu sɛ ti wo pedia sɛ ansa na bɛn madura wanom yɛ ba sisi a na tumidie ni ekesesem ni ya hantan sem nyina afiri sika o sika